Alhamdulillah hande kamɓe waɗi meilleure émission sans dépense gol mawɓe ɓen vraiment haray wiyen ɗo félicitation andi buy mi yi hino alerta hino avertisa kamɓel wondema yo wattu yili ko mawɓe ni yo wattu yili ko andaɓe manam bititi patata anda kamɓe kankedi ko o neɗɗo ɓe o yewtitata ɓen fof a taway koɓe o fotata par ce que so yewti son inviti debbo o yewtidi e makko a sikkay ko ɓa haray ko debbo kono so noddi gorejo makko gorko kadi photo makko kadi o landotomo kadi ko yiɗi e ko yiɗa te noon taway ko o landoto kon fop o yasi yeddata ko tiiɗi ma hayso yedday o yedda e fi himo hersima o arda fi hollugol mo mari gandal ma goɗɗum go anda neɗɗo a jaborta komo émotion a jaborta komo mettinangol mo no waɗi facile ha may so pose ma question ka famali a répondra mo no laaɓiri hey walla inna a jabota ko question so insisti inna a jabota ko so insisti inna a jabota ko tant que mo landadema question on inna mi ala on réponse ɗon fanka jara hiɗa mettina jaraɗa wuyka jaraɗa waɗa goɗɗum gom mais kamɓel ko neɗɗo intelligence jo sa yewi patron makko joƴƴinimo ɗon probléme mo heeɓi wo hatta mo gérude vraiment himo andi oya ko woni kon ko professionnel jo kamɓel ko professionnel jo e telensengo ko woni wadde kon ko professionnel jo par ce que min mi waɗi ɗo mi jangi seeɗa e stratégie ji makko ɗin ndaare publicité ji makko ɗin sayde o fala landade notre mama Binta Lali Sow question mo tañƴini ɗum ɗo tuusayɓe o waɗa e publicité o posa ɓe question ton ɗimmitel mum o yaltini ton kadi ko tawata c'est très important yimɓe ɓen hino hani humpitade par ce que min jaati am milla wi'ude nene min Hajja Binta Lali Sow ni haray ɓe heeɓino suudu ɓaɓe hokkanoma auto min hilan holino ɗum ɗon ɗimmitel mum ko ɓa haray ɓe puusali buyi kono vraiment émission makkon rewi lawol haray ɗo musicien ɓe guinéen ɓen fop koto Habibou en Paté Moloko en kala artiste jo wonɗo Guinée nini lan noddamo yoɓe wakkilo ɓe wallito Hajja Binta Lali Sow ɓe heɓanamo chambre e salon haray min mi ɓurta e noddude yimɓe ɓe ananta hoorema ɓeɗo hiɓe anda wallitagol yimɓe ɓen e télévision an miɗo andi ɓe lan andi hiɓe heewi wallitagol sugu ɓeɗo Mariama Touré journaliste lan toroma ya wallito lancé ko partenaire ɓe ma ɓe wallito nene men Hajja Binta Lali ɓe wawa heɓude suudu koto Habibou an kadi lan toroma ya wallito artiste ɓe ɓen fof hawtodiro wallito ɗon ɓe heɓa suudu vraiment haray c'est extraordinaire haray laaɓi labbama.